بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گلویون و برارون ارجایون حوالون دلالون سلام همای شما سر رحمی شما سر موازن در حق توحید خبر بد، در حق ماون اصول دین و اصول ایمان اصلا شرط دین بون، شرط اسلام بون، این ifade کو درست نیو. شرط وقتی ما بون شرط اسلامه یعنی یو مردم وقتی بون اسلام و وازن اسلام چه شرط لازم aynı بون شرط اسلامه. مثال گره عاقل گره بالغ گره زنایی بب گره بیزوار و بیا ترس به اراده خو شهادت بیارزون کلمه شهادت اقرار بکر تابی وری که ان اقرار بکر گره زنایی بب چنه اقرار کن معرفتی بب و ذره پیزره گره این تابی که قبول بکر این نرون شرط اسلامه یعنی شرطی وری مردم دایره اسلامه کر این نرماون شرط اسلامه. اما o çünkü aslında şert İslam'ı ma'irma rukun veya tüm zona neden usul din, furu' din. Yani usul din şert imune veya esas imune ve esas şeriat, esas diniz. Mesela namaz, rüci, cihad, emr bil ma'ruf, nehy anil münker, tevella teberra. İnizik şert veya rukun İslamiye. Ve به مکتب اهل بیت göre به مکتب قجون پیامبر تمثیلجیه و سمت ان مکتب yani yin okudu yin vat okudu yin mar din humay beyan ko ma hem usul din ve hem usul iman sır haberdun ama ma tevhid sır beni haberdun yani yo biyiş humay yo kardeş humay huma yo Allah yo dehabni iri habni ço seyi çiniyor, ço benzeri çiniyor ve و en esirma beni haberdun gel وایونو برارون. Tabii ki rahme humay kadar başıma piyonusar hamd ki humaya ve salat salam ki peygambera ve ki ehli beyt ve ki onbazun ercayun yu'u ay dawiyin mücadele ki güne kuda bir şehit veya mal kudu ma aynı piyonunu hürmet کن و ایک بعد پیامبر از خط پیامبر سر بنر ساری چمون مسر جیین است. tabii ki tevhid ve mektep ehli beyt ceyi zaf muhim. şert iman yani usul iman ve rukun iman پنج حبی توحید نبوت یعنی پیامبره میعاد آخرت عدالت و امامت. tabii tevhid sor ma haberdun ama veri ma dest be bikir tevhid sor haber bit az vazan bene iman ve İslam'e sor yani bene yodi cümle var aslında iman İslam'a kadar zarre insan ama iman İslam'a zik imanı خودون تبر yani eğer yo iman amelet Kur'an'ı mı yaşnınsa oşa gelen merdim yo alamet yani pers run yani zaf insan bun ki zarre ma paka تكبون ذره يعني نحن نحكم بالظاهر الله يتولى السرائر يوم تبلى السرائر yani ما insan riardun میشلی که ما به ظاهر حکم کنیم یا انسان اگر ظاهری پاک ظاهری اهل نماز اهل عبادت و الراقی را بیروندن الکل را بیروندن فایز را بیروندن ظلم نکن ما این نردن ان اسلام ان مؤمن ذره چین است ما ذره نزن پیامبر علیه الصلاة و السلام زون از نوم از ذره انسانون بشکن و ذره چین است از ای بزن او گوره منیو یا صحابی و مردم کشت و طرز خود بر سلام دا وقت ذره اونیجی ذره چینه بیو ذره تشک نه ذره چینه بیو
و از پیامبر نومه از ذره انسانون بشه او حدث هماید نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ما بالظاهر حكم كن اما سرائر يعني ذره اسرار سر او حدث هماي دست يو آياتي بين دزوس يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يعني او راجع او اتشي ميونيك اي فيجن وارتا سرائر يعني ميونيك او چوك ذره انسانت ميونيك او مخفي ما نظن اما هما زون او وقت او راجع اي كون وارتا اما ايرا هما پرسن ما نپرسن فقط ما نظن ایمون گر عمل خرام عمل ایمون اسلامیه باور اسلامه ایمون يعني معنى دين يعني امنيت دون حضور دون الا بذكر الله تطمئن القلوب بياد هميا بویراردش هميا بالنومه هميا بالذكر هميا قلب بن راحت قلب امنيت بنون الا بذكر الله تطمئن القلوب ما سمعت ان ایمونا بنه صحبت کن و آیه دینز مولانا اقبال محمد اقبال بون لذت ایمان فزاید در عمل نیز مرده است ایمان گر نیاید در عمل یعنی لذت ایمان عمل خون مجنون را نمازت خون مجنون را قولت خون مجنون را صدقات خون مجنون را دستگیره فقیرون و یتیمون خون مجنون را و شمپاکت خون مجنون را افتت حیات شارمت خون مجنون را ای دینز اگر ایمان عمل خود را نمویسه o zaman o ایمان مرد çünkü و یون آیت است الله تعالی قرآن کریم الیه یسعد کلم الطیب والعمل الصالح یرفعه yani kelime rand kelime tevhid شناهت همایا اما سرپلون عملون صالحینونا yani عمل صالح ایمان مردم کنا برز ایمان تابع رکن برین ایمان چنو توحید yani یو بیایش همای الله تعالی یو ده حبنی یری حبنی همای حاله همای خرابه انقدر توی چینو بایکو لاجو روح القدس و یری حبیو اخده توی چینو هما عزمینونت هما آمر عردون بیو عیسی اخده توی چینو حاشا هما آمر عردون بیو علی شکل هما و علی ذکر یعنی علی و علی نازک کفر اصل اساسیه چینو هما و خالق و صانع و وراشتو مولانا جلال الدین الرومی بونسا لم یلید و لم یولد او را لایق است والد و مولود را او خالق است یعنی هما و ما جر عبادت کن او نیا اومو دنیا نیا قیجی بیو نیا وبیو نیا جر قیجبن نیا ولیدیو و نیا شبیهیه مثالیه بنظریه چو است و احد یکتاو تینا نه به معنی یو تینایی و واحد احد دي کلمه است واحد احد فرق واحد یعنی یو اما احد یعنی تک یو و تک صمد یعنی توی ترا کم نبن توی یرا نولدیون و توی یرا نزیدیون ایرا رeinkarnasyon veya حلول yani Allah kod pes insanın bio asto bio gasto bio insano reardon de insano o asminun huma o en pure küfür ve tevhid ma en batıl fikrun radkun lem yelido lem yulad ora layık است والد و مولود را او خالق است yani لایق همای او نه اومد دنیا نه ولدیو نه یرا تاو ولدیو و والد yani baykiriz مولود قجریز خالق و هرچی جسم آمد ولادت وست است هرچی جسمی است شکلی است فرمی است بیایش صفت ایوا
yani velidiyon. O çünkü velidiyon verniye iyi hasta. Ve o çünkü velidiyon peyniye iyi hasta. Herçi cism Ahmet veladet vasfı ost. Herçi mevlud است o insuye cost. Ve herçi velidiyo mevlud ama dünya biyo biaye işi öz ama enhet roy rav. İteyo teşbih frazon yani enhet roy mahluk o het roy خالق. زانکه کون است و فساد است و مهین حادث است و محدثی خواهد یقین. O çok şekil gün. O çok hune bön vela. O çok ana dünya ve ciğerin re. Dünya zaten demek aya ciğerin madde. Yani madde o. Yani verniye asta peyniye asta şekil gün o bön vela o çinye bir onu hune niyum piyara. Yani pure biayo. O çok biayo. O çok hadis doğan. Muhdesi خواهد یقین yani yo veraştörü öz ki ve halk ki ve şekil doje ve Allah-u Teala nitekim yo ayeti kerimet ku musavvir takdim kün. Musavvir çence ya. Hem Sure Ali İmran'd hem Sure-i Haşr'd. Tabi yo di kelimet ma semed Allah mavun. Allah. Allahu la ilahe illa hu. El hayyul kayyum. Veya ve ilahukum ilahun vahid la ilahe illa huve'r rahmanur rahim. İlah şima. O humav, o ilahı şima yer ibadet kin. Verayı haşiyet kin. Veya şima azameti yo pileyi yo girdeyi vera şima hayret et. Yani insan şaş bön. Yani kainat. Veraştör. Okay. Fanzur ila asari rahmetillah. Şima vazen humay bişnasa bunyan eser rahmiye her can. Ve min ayatihi halqus semavati vel ard. Ve min ayatihi ihtilaful leyli ven nahar. Ve min ayatihi ihtilafu alsinatikum ve alvanikum. Şman nuri Sure-i Rum sayfa din hirin akir buun uca ve min ayatihi ve min ayatihi ve min ayatihi piyademayen yani ayet nişune humay anava şma halqi. Nişune humay anava شور راش خالقه نشانه همه انوا آسمین خالق نشانه همه انوا که عرض بن وش یو وارون ارشان هون او عرض کن گونی یعنی الله تعالی نزدیه 1500 آیت قرآن کریم خودون ماشناس نیش که خودون ماشناس نیش çünkü haya vakti merdem yoy nişnasa merdem nişkün tera has bikir ve haya merdem has nikirse nişkün itaat bikir. Ayrıca marifet dinet zaf muhim ve imanet taklit neben iman gerape tahkika yani iman gerape zonayış yap peş şinasnayış yap haya ma humay nişnasa ma nişkün humay ra has bikir ve haya ma tera has nikirse ma nişkün ibadet çir bikir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala nizdiye hiri rayı Kur'an Allah-u Teala xo dun maşnasnayış. Ben nimet huwa, be teveccüh huwa, be kuvvet huwa, be halk huwa, boş maçine huvellezi yuhyikum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ileyhi turcaun. O huma yani şmaçine bir ereki biyaya. Ve hune şma mirinun ve hune şma kön guni. Veya Sure Haşr Allah-u Teala mesela ucazik dest ucaz hem nomun خودون ماشناسنایش اما ilah mava Allah mava iti azvazan yo tabloşmamış yani Allah cem'i içinu ziyadune içinu yani Allah'ın çini Allah yo mesela tanrılar bun mazgıma ilah okey veya Hudayan cem'i verazın Alman bun göta yani ilahlar ama huma Allah yo Allahlar neben veya Allah'ın zazaki neben ve tarihi
چون نویجو واجه از الله وات از اله yani Tanrı baya mana ama çöy iddia az Allah aza çöy enna iddianı kad numu özel ve numu khas النمو خاصة Kur'an-ı Kerim'e navay nuhab sıfat ve النمو مار izahken ve dunma şınasnayış. Mesela huvel evvelu vel ahir vel zahir vel batın Sure-i Hadid'e. Yani bu verinun, peyinun ve avg esin ve avg batın nesin yani gayb ve şehadet ve esiye nesaye püreye eseriye, huneriye, cilveye yani ayne heyyi mecnevra. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم به دریا بنگرم دریا تو بینم به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنای تو بینم از اونن دشت ببینن صحرا دشت به دریا از اونن دنگز از ببینن به دریا بنگرم دریا به صحرا بنگرم صحرا به کوه و در و دشت یعنی کوه و دره و دشت از اونن از ببینن یعنی نشان از قامت رعنای تو بینن یعنی قوم تو رنده تو هر جا قوم مجنه را یعنی تعبیر جایسه دنگز و دره و دشت و هر یو آینه و تو مجنن را ماه تماشای تکن و انظر إلى رحمته انظر إلى آثار رحمته فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها yani Allah-u Teala mesela خودun maşinasına için bunun eser rahme humayra yani rahme humay daima bir rahme خودun maşinasına iş كيف يحيي الأرض بعد موتها yani seni بعد yani merga ard hune kungoni inne fi zalika la zikra inne fi zalika لذکره یعنی ان گونی کرده شدید یعنی شما هیچ بیایش یا هیچ داره استا شما بیرکن ما گرنا کلمه الله عجیب یک کلمه و 4 حرف اما 5 حرف هجه تراویجن و حرف تراویجن 5 همیزک و با بینن تراهولیتا الله şekil verin Allah. Elif vakti madart ve bençine lillah. Yani enhum mecnura numeyi de tavanişkün şerikib yani yo harfiz ene yuva. Başka çoğun nişkün ayet şerikib vertav. Yani bimana hakikit. Elif vakti madart ve seben ben lillah. Lillahi ma fis semavati vel ard. Lillahi mulkus semavati vel ard. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani şimdi ayet Kur'an ve nizun kelime lillah seyina ayetuna diyana her şey ene yu kayyu azminu si re'arduna bin arduna çine göse ene yu lillah yani onun içindir kayyu zazaki belki yo onbaz mar kol zazaki fahmni kir ayrı از کلمات ترکی کنمونک شما راحت فهم بکر مای بونسا مالام دارت و ay şekil diyinet elifa verin ma ard verniye ilah ben ilah yani tanrı anlamında ilah okay. La vakti ma o elif dart ve ben lehu Kur'an-ı Kerim'de lehul halku vel emr yani veraşiş ene yu emir kardeş ene yu خلق و امر ده مفهوم ان ان شاء الله يورد مصدر خبردون چه خصوص بن امر چه خصوص بن خلق او yani yo misal var ruh ma emr yani ruh خلق نيو ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي در حق ruh tra persen baş ruh emir yohumayo yani Almanın götlişi gelegen hayt ay Almanizon yani ilahi yo durum ama halkın avg ben bar avg şekil gün avg ca gün ayı halk yani halk humayo ama avg şekil için vah emir humayo ruh emir humayo neyse ama
ام بحثی که دمک برد لامز ما دارت به چی نمونن هو الله هو aslında hoca yo vav o vav zayid o vav çünkü hullah neben ayrı o vav ve vav kaynak lahim yani vav asıl kelime ranyo hu o nefes yani hayat ve hayat ve menba çime hayat yok hayat her şey nefes ve yeragen yani bütün nefesi her ardına yen diayış yok grotiş netice ve nefahtu fihi min ruhi من روح خورا یو دم داین ما دمنا ین yani yo dem dacı işte man netice edem humaye hu ayrı zon arabit her şey hever zamir huyun her şey wu ucarape hama az de ma şema ma peyda bin ama püreyi wu va ene hakikaten en terkib ko zaf yani mucize asa punç çar harfiye punç şekil travejin punç hemizik yim vajnen ra qedog numeyid ço vertaginiyo leysa kemislihi şey tawe seyiniyo la şerike fi mulki yani mulki şeriki vertagiye çinyo ayran mavunsa vakti maşin hac mavun lebbeyk Allahümme lebbeyk لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك yani ma emirte onca ma gösterirken yani tepil ti ilah may ma pir ibadet ve mülk ve taht şerik çinyo ti kenguni temrinen hamd qetwa ve nimet enetwa izzet ve pile enetwa Tevhid zat muhim din İslam'da. Tevhid. Yani her şey hatta yoy digerin. Bütün kainat mahsul yoy. Huma. Yo matematik lazım misal şımar bir. Çin'e biyiş. Zat muhim. Varlık, yokluk. Ve bu Çin'e biyiş de tabi biyiş mi? Çin'e biyiş de ki huma daima biyo. Hatta yo teorisi yani bütün varlık, bütün biyiş, bütün ayı mahlukat yani nur humay yani humay o nur humay yani kot kainat kot ta ve o nur humayra yani kainat umo veraşiş inirvin teori feis yani Muhyiddin Arabiyo hatta yok kısım filozofun Yunanun yani bunun bütün kainat aya roşnayı humaya o enerji humayo yani humayra umo tabar sinigi ok yani gel banaper ve gel raina ok rashana yani en misal don ama her halükarda ne biyiş ra Allah Teala biyiş viraşt bir misal şmar bir şma ponç hap sıfırın das hap sıfırın piyade marwen ama inin yo dayerin çinyo yani Çin'e bir yok. Ama vakti şuma yo ard verni şaş hap 0,1 milyon inanıyor. Ama şuma o yo tragrotsa 0 hone degir ben Çin'e bir iş. En yo misal pure rakamınız matematik yo ra umum meydun. Dahab yo. Hire hab yo. Çehar hab yo. Ana şuma qis ala haza. Allah Teala Sure Haşr خودون ما شناسنایش آیت الکرسی خودون ما شناسنایش پینی سوره آل عمران خودون ما شناسنایش یعنی هر سورات محقق یود آیت هیره آیت 4 آیت 5 آیت خودون ما شناسنایش و هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله Wallah, ellezî la ilahe illahu. O huma biye çuna, huma çuna güç, çuna kuvvet, merdim cir ibadet bükür. Ve rayı çotup çınıyor. Çünkü ayet-el kürsüdün el-hay el-kayyum. Yani avuk ticir ibadet kin, gere hayat vübütü. Gere vütü pay ba'dun. Avuk hayatun ki kemale evvel. Avuk hayat ma idame kün, kemale dovum. Yani ikinci kemal.
kemal diyen ve o çugmar lazım kayyum yani ma piadelnün ne verdin ma velab ne verdin kainat velab ne verdin atom velab yani her şey piadelnün kayyum او شایسته و لایق عبادت یو یا یو انسانو که تو و یا کرا و پت و بتون و چین بریو بتون بندن سراشون انتا و یا خود کن شد کن راش نیا الحي القيوم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ایتا الله تعالی اون از دنیای غیب و شهادت غیب دم اوگ من نبینه شهادت اوگ ما بینه لا اله الا هو الرحمن الرحيم يعني تا هو الرحمن الرحيم وما ون از رحمانا از رحيمه يعني بالرحمه هو بمرحمت مش ما خلق هو الله الذي لا اله الا هو هنا آية دينه يعني انهما بيي هما شنو بيي اله شنو الملك و هر چیو مالک و ملك و اداره کرده و الملك القدوس قدوس بمعنى انه يعني يو كميونه یا نقصانه چین هر حتی و کامل قدوس معنی انواع مقدس یعنی اوجاق عیب و نقص و نقصانه که چین القدوس السلام یعنی سلامتی قایناق چمه سلامتی و دین اسلامی دین سلامتی که با ایتا یونان نومدیکن مؤمن و مسلم الله تعالی ورد نومه نخوا سلام و مؤمن نومه همایه اسلام از نومه ماو اسلام را گر سلامتی و رادیو یا انسان اگر سلامتی دون انسانون بینون و اسلام اگر امنیت دون انسانون بینون و اسلام و اهل ایمانو چرا؟ چون ما یک مردم او دحبه ایمان کن یا مردم که دحبه ایمان کن هو مؤمنه الله السلام بعد نماز مابون سم مابون اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا في السلام واهدنا الى سبل السلام وادخلنا الى دار السلام هما سلامتی ها ترى چمه سلامتی تی سلامتی ها سلامتی ترى یا به سلامتی ما گونه کرد راه سلامتی ما مجد و پیند ما برکه سلامتی یعنی یونم جنت دار السلام المؤمن او امنیت ما تراگین یا انسان وقتی یعنی ارتباط خو همای شدیناسا امنیت ورا و من اعرض عن ذکر فان له معیشة ضنکا کم همای را رکوعاتشونسا یعنی حیات جیر بنزور الا بذکر الله تطمئن القلوب یعنی قلب انسانون وقتی ارتباط به همای ناروسا و ویر همای و ذکر همای قلبون العلاج قلب آیا راحت چون قایناقی چیمه حیاتی و پابسته همایا المهيمن وحاكم هرشيو هما المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يعني هما بيل و جبار و هر قدرته و عظمته و او چو يجير شريك ورازن هما ان رباريو هما ان رب منزه يعني ليس كمثل شيء لا يتخذ صاحبة ولا ولدا نيجير قجوس نيجير أنبازس نيجير جينيوس نيجير ورتاغوس نيجير باشكروس يعني الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بيني آية دزموسا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يعني هما ورازون خالق مطلق معنات اوگ وراشتو باری اوگ بخولیا یعنی ورازان و حوله خو میدون را باری اوگه بر رایون و چهار حبوش حب نومه همایست بدیع فاطر خالق صانع ان پیور یعنی به معنی وراشتو اما فاطر یعنی بیو پروگرام یا برنامه و ورازون هر چی یا برنامه دونجه صانع یعنی بیو صنعت و ورازون بدیع یعنی کپیا نکن یعنی وراشتو یه ایجادی ان یو خالق و ایتا ما اونن مثلا مصور و بارع مصور او شکل دون ذاتن ایر فلسفه‌جی ان سربنده تمام ماده بیو اما کم شکل دو ان ماده این شکل کنجا رامه این شکل یو düşünce یو فکر رامه و هر düşünce او فکر işte هما او ان شکل المصور هو الذي يصوركم في الارحام
كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هما پیزه دایکند قدوگ بوازن یا شکل شمال دون شما و پیل و پادشاه و هر حکمتو yani ayet zaten tabi ma اینکه بواز زره یو درصد توحید بشنا اما پیور پیامبران اما انسان دعوت که همای ان یعبد الله و اجتنبوا الطاغوت یو همای عبادت بکرن هما و کم یشما فراش و رزق شما دون yani حیات شما های دست yani verni شما پینی شما شما یه دست ایرا انسانون ورا چوت میبین زواربایون ورا چوت میبین جنون ورا چوت میبین جمعیردون ورا چوت میبین yani مال دنیا ورا خو چوت میکنن yani قل بنده مال و مقام و موقع و جنون و هوس و شهوت میبین بنده قل همای بیانه که هر چی خوی دستت وقت شما همای قلتی کسا تو رنگون خو و صفاتون خو تویون دون شما ایتا ماونسا صبغت الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون yani رنگ همای به همای ان رنگ رنده ان به رنده وقت ما تام اهل توحید ما حتی یه بگیرسا آیا بیر ما گین و ما بین یر عابد یر قل وقت ما یر بقل سا قلتیه هر چی مرات کن اما ما یر قل نبیسا ما توحید اهل توحید نبیسا ما نفر قلتیه زاف چون مجبور ما تحمل کن ما ایر هونین انسانون یا بن قل فوتبال یا بن فوتبالیست بن قل یا لیدر بن قل یا نظن پرونر یا جنیر و سایره اما ان عبد الله و اجتنبوا الطاغوت ما پیور پیامبران انواتا الله عبادت بکرن و زاربایون و طاغوتون را خو دور بیرن و ما هم جوان را وازن که ما به معنی حقیقت اهل توحید بکر انشالله درس ما بیند ما نبوت را پیامبر سر را ما بحث کن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته